Kulandzela ukuthi indvuna yetemfundvo ikubeke ngalokusobala ukuthi akubede umntfwana lotawucoshwa esikolweni noma ngabe nje lo mntfwana lona angakayibhadali imali yesikolo. Indvuna yetemfundvo Lady Howard seyicacisile yaphindze yagcizelela ukuthi wonke umntfwana akabe seklasini. Kepha-ke indvuna ibeseke seyiyacacisa ukuthi umntfwana longakabhadali vele imali yetincwadzi angeke atitfole tincwadzi njengoba nje kude tincwadzi tamahala. Howard uthi umntfwana longakabhadali le mali yetincwadzi leto tincwadzi utawubabete njengoba angeke vele aze aniketwe. Njengoba sithi bantwana abasuhlala emakhaya ngekuthi umntwana akakabhadali umntwana imali iyashoda sisho njalo nje sithi akabe seklasini mane phela umntali akasubheka ukuthi umntwana nakaseklasini angakabhadali so utawuthola netincwadzi ngoba tincwadzi esitolo tiphuma ngemali. Nangabe le mali ingakangeni vele la sikolweni kuthi indlela head teacher langasosa ngayo tincwadzi abuye anike bantwana labangabhadali. Vele ikhona lenkinga yokuthi uma ngabe umntali angakatibhadali tincwadzi temntwana vele kuthi indlela langatithola ngayo lo mntwana tincwadzi. But sithi akasuhlala ekhaya akabe khona la khathi classini alalele kufundziswa aparticipate kufundziswa angabi sekhaya. But ngiyacela ukuthi batali abasushona kulendzaba yokuthi umntwana esikolweni akanikwe tincwadzi noma yena umntali angakabhadali phela thishela utathi thatha tincwadzi utathi khokha ngane esitolo thishela tincwadzi ngoba esitolo tincwadzi tiphuma ngemali. So uma ngabe umntali angakatibhadali tincwadzi kuthi indlela umntwana akhe langaniketwa ngayo tincwadzi ngoba lesitolo vele kufuna tiphume ngale mali letincwadzi. Kepha-ke bese uyachaza ukuthi wonke umntfwana akabe sesikolweni batawufane bancike kulala abanye ngato tincwadzi tekufundza noma nje kubonakala ukuthi angeke kube yintfo lelula. Nginginohlahla Twilight indzabeni yeMaswati Channel ngina Justice Dlamini.